hari barudak ngeureun lampang di sawah. Urang si Fahri jeung si Ciki ngeriung. Apa urang ajakan lain si Fahri marahin bola. Cek kamera. Biar nyeri. Pasti dagang wae lah. Tempat nongkrong lagi kenapa? Yuk, nah coklat. Gila, di Fahri. Dia lagi. Dia lagi dia. Yuk. Kita ini sih. Kita mana? Saya foto. Lu gitu. So kasaan deh. Bahasannya kurangnya. Kasaan. Kasaan. Ki, kasaan coba sekali deh mah. Cuma kasaan. Kasaan.